Kajeno momamedi ke batla ho fapale. Kajeno ke batla ho qoqela. Hona le taba eo ke batlang ho fa yona. Ke a o kopa ngwana mme. Ke a o kopa. Hore maemo a hao a bophelo. Maemo a hao a o leng ka re ho ona hona jwale. Eske ya eba maemo a o laelang. Ere ke phete ntwena. Ke a o kopa. Hore maemo a o phelang ho ona ha iske ya ba maemo a laelang bophelo ba hao. Le ha o ka phela bofutsaneng o ske wa dumela hore maemo a bofutsana a laele bophelo ba hao. Le ha o ka phela maemong a hore nna ke phela bophelo ha ke a itekanela o ske wa dumela hore maemo ano e be maemo a laelang bophelo ba hao. Ke a o kopa. Hona le monna yo ke batlang ho qoqela ka yena ya bitswang Nick Vickage. Monna yenwa ke moruti hona jwale. Ere ko jwetse monna yenwa hana matsoho. Hana matsoho. Hana maoto. Ona le lotu le lenyanyana bukeng ya hae e o keneng ke bala. Lotu leno la hae le lenyane le hlaile mona mo serope se kenang teng mmeleng mona o le bitsa hana ke nthwena drumstick. O le bitsa drumstick. Ke ne ke bala buka ya hae, ke bala ditaba tsa hae. Monneno a o hlahetse ka mane ka Melbourne. Haebe o kilo a bala ditaba tsa hae. Hana maoto. Hana matsoho. Ke moruti. Maybe lo ngola le dibuka. O na le tjhelete le ho feta Mike Tyson jwalo ka ke bua le wena hona jwale. Nahana re Mike Tyson o na shapa stebile se jwang a bile a loma le batho ditsebe. Empa ka jeno monna sena matsoho, monna ya sena maoto wa mo feta ka bophelo. Hotwi mohla moshemane nwa neng a hlaha sepetlele. Ntate wa itsa mmona o ile a baleha ha tswela ka ntle a hlatsa. Ho thwe ntatai o bale buka ya hae. Ntatai ya motswalang itse ha bona ngwana yenwa a thuthumela a tswela ka ntle a fihla ka ntle a hlatsa. Maya motswalang o na tshaba le o motshwara o motshwere ha le 4 months ya be le hona a motshwarang a re baby nyana ya ka kena. Moshemane o jwalo ka ke bua le wena hona jwale o phela ka mane ka America. O phela America. O na le mosadi, o na le bana ba 4. O ngotse dibuka tse 7. O na le mosadi, o na le bana ba 4. Mme o ngotse dibuka tse 7. Nick yo ntata itseng ha mmona a tswela ka ntle a hlatsa ha mo bona hore ngwanenwa ke ngwana jwang ya senang matsoho, ya senang le maoto. Empa moshimanenwa ha dumella re bophelo bono bo jwalo maemo ano a jwalo e ba ona maemo a molaela. O bapala le golf a ntsa sena matsoho, o kgona ho bapala golf, o kgona ho ngola dibuka ka lona le tuleo la haile lenyane leno o ngola dibuka o sa ngotse dibuka tse 7. Neswe bophelo bo bophelang maemo a nwa o leng ho ona o ske wa dumela ebe maemo a o laelang. La o ka tswa le lapeng le hlopheileng hakaka etsa hore tshotleo ya hao ebe sebetsa sa hao. Ere ke phete ntwena hore bofutsana ba hao bo sebedise hore ebe sebetsa. Phahame ka baka la bona bofutsana bo ba hao.
le ha ba ka o tsheha, le ha ba ka ba bua ka wena jwang kapa jwang, le ha ba ka ba reng ka wena, le ha ba ka ba etsang, wena etsa hore bofutsana bono ba hao e be sebetsa sa hao. Ho na le moshemane e mong ya neng a bapala judo. Moshemane ona o na sena letsogo, empa o na hlola batho ba nang le matsogo. Hobane nna ba ne ba mo atheka ka mane ka moo a senang letsogo ka teng, a theke ka moo a leng kotsi le ho feta ka teng. A etsa hore ho hloka ha hae letsogo e be karolo ya matla a hae. E re ko o jwetse ka motho e mong ya o mo tsebang haholo, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey ke ngwana a ileng a hlaha lelapeng mo mme ne santsane le ngwanana, ile ngwanana mmae ho thuna le monyane hampe ha fumana Oprah. Empa bona Oprah Winfrey ka jeno o kae? Ha ka dumela hore maemo a mono mo a tswalletsweng teng bo Mississippi a mo etsetse mathata. O ile a re ha ile maemo ana ke tla bontsha hore nna ke mang. Ho na le motho e mong hape yeo ke batlang ho bua ka yena, Ralph Lauren. Mohlomong hona o seng tjena ha ke bua le wena ho na le seaparo sa seo se apereng. Ralph Lauren na no mo tseba hore monna yeo o na fuwa dihempe ke bana babo ba mo apolela dihempe, ba hlobola ba mo fa dihempe tsa bo a sotlehile. Ke yena monna ntseng di-polo shirts. It's a multi-billionaire. O na le ditjhelete. Ha ka dumela hore bofutsana ba hae bo botle bo bapale ka yena. O ile a sebedisa wa tseba kelello ya hae, mjikovoti. Wa bona ha mjikovoti wa hao o spana sengomongoma ke hore kelello ya o sebetsa hantle. O ile moshimane ha kelello mjikoti wa haona o spana mongomongcobo gore kelello ya sebetsa e tla o fa bophelo. Doni ya binang o kile a bina pina e nngwe a ibinela bana a re ngwana ka o skana na hore lenyalo ke karabo, lenyalo le tla o fa dintho kaofela. O skana na hore lenyalo ke karabo, le tla o fa dintho kaofela. A re he ngwanaka rata dibuka tsa hao, e re ke ye mabenkeleng ngwaneso. Ona jwale mothembotle ke kopa hore o tsebe ha o khitla hore na leshome ke nako eo ke latanga ntate moruti le fumaine ka yona. Maemo a bophelo ba hao a ske a bapala ka wena. Maemo a ona o phelang ka re ho ona a ske a bapala ka wena. O ske wa dumela hore he mothembotle ke a o kopa ngwaneso, o ske wa leka wa dumela hore maemo bophelo ba hao a o laele. E re ko fe dintlha tsa bohlokwa tseo ke kopang hore o tlo di shebe bophelong ba hao. Ha o batla ho tswa maemong a sa thabising a bophelo ba hao, o lokela ho ba le ntho ya pele ya bohlokwa, discipline. Ntho ya pele ya bohlokwa ya o lokelang hore be le yona, o lokela ho ba le ntho ene re bitsang ka hore ke discipline. Ntho ya nngwe hape ya bohlokwa ya o lokelang hore tlo be le yona, ithute ho mamela. Ithute ho mamela ha batho ba bua le wena, ha ba o fa dikeletso, ha ba o fa keletso tse nepahetseng, itseng dikeletso tse etsang hore o fetohe mooki wa dintho tse negative, hore o tswe boemong boo. Ithute ho nka boikarabelo, e ba le boikarabelo.
ntho engwe ya bohlokwa o lokelang hore o be le yona ho sa kgathaletse o phela boemong bofeng. Take yourself serious. Ntshwarele ka o sebedisa sekgowa. Take yourself serious. Haeba o sa wena ka wena o sa ikuke serious, o sa inke serious, ke a o bolella o tla ikutlwa lefatshe le tla bapala ka wena. Ntho engwe hape e ba le pelo e nolo, e ba le pelo e nolo ya bohlokwa. Ithate wena ka wena, o ithate. Moruti Maine ke a kgola o lokile. Ntate Motau. O palama ntate wa ka, ke nako ya hao mofokeng wa ka. Ntate Motau. E re ke qane mona mo le kodilo lena le qadileng teng. Amen, 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 amen. Lena le putlwa le tsukutla dithapo tsa kgatso. Ai. Mme ha le felle fela ka o tsukutla dithapo. Empa le sisinya pelo ya ka le pelo ya momamedi. Hallelujah, hallelujah. Momamedi haeba o mametse lelekela fena. Utlwa taba e ntjha e tlang bophelong ba hao. Amen. Utlwa leqhubu le leng le soka ba le fitlha hodima bophelo ba hao. Amen. Mme ntho e ka ra e etsang hoseng hona ntate Motau e nngwe. Ke a hore Modimo ha bua le rona re mo mamele. Amen, amen, amen. O na le dintho tse ngata tseo di buileng hoseng hona. Ha! Ba bua ka batho ba bangata ba ileng ba tloha photobolong, ba ileng ba tshiya lerole, ba phahamela hodimo. Mme seo ntate Motau ha se etsahale fela, empa ho na le dintho tseo o tshwanetseng o di etse hoba o dula photobolong ke kgetho. Amen, amen. Empa nako tse ding hoba photobolong ntate Motau ha se kgetho ya hao. Amen. Empa ha o sa tseba mona, ha o ka wa dula moo, ke hona moo bothata bo leng teng. Le seng ha ka jeno lena ntate Motau re bua le pelo ya mme, le pelo ya ntate, pelo ya moradi, le pelo ya mora. Hore ntho ka wa etsa bophelong bona le tsina. Ke o hana ha maemo a bophelo a o hulela fatshe. Bophelong mona ke o ntho tshwanetseng o etse, ke o hloka ho inehela. Ska ba wa inehela hona jwale. Yena ha se tsiu ya ho inehela. Yena ha se nako ya hore o lahlele Paul ya hao. Ha se nako ya ho ananela maemo a o leng ho. Empa yena ke nako ya hore o phahame, o phaphamale. Ntate Motau ho na le dintho tseo di buileng tse ka bang tse tshwanetseng hoseng hona. Tseo e leng hore o tshwanetse o be le sona ha o batla ho phahama. Tseo tshwanetseng o be le sona ha o batla ho tloha boemong bo o leng ho bona. Amen. Momamedi dumellana neo la Makgulong hoseng hona hore le tsamaye le wena o ka tloha moo. Le nna nka tloha moo. Yena ha se nako ya ho inehela, ha se nako ya ho itenela, ha se nako ya ho ntsha sata tuku o nne o ntso dutse moo leng hona teng. Empa le Modimo o ka ema moo o leng teng. Ka ema. Modimo o ka tloha moo o leng teng. Amen. Modimo o ka sutha moo o leng teng. Amen. Modimo o ka phahama moo o leng teng. Modimo o tshwantshwane hona le mo a ka o isang teng ha o ka wa mo dumella. Ntate Motau re pele ke ama dintho tse tsheletseng re terenke leeto nna le wena mmoho le momamedi. Ska ba wa ananela maemo a ehle. Ska ba wa bo so ntate Motau ntumelle ke ya di lentswe le nna. Ska wa internalize maemo a. Amen.
o bo sore ka ha nna ke hlaetse lapeng lena ke tla phela go le tjena o ke wa re ha o pya ka panda te motaung wa etsa ba o tumetse o sumbane ba o so dula fa khokore ema ke kopa ke a rileleng seleleng o betera feta maemo Oh yes. maemo a o tshwanela empa e le seshanyana fela se a feta kena se sefefeng Date motaung tumelle nna mo wena o se wa ka jeno le momamedi ha ke tseba re na momamedi ho kae o na le momamedi ya na meselelane lena dintho tsa hae ha di a mo sebeletsa hantle o na le momamedi ya phulaneng le thaba ka pele ho yena o na le momamedi ere ha sheba ka o le tona ka o le tshwari ha ona mo a tswang le teng modimo gore rumme seng hona o re tlo bolela wa kgonahala re hane o phaka empa wa kgonahala ho Yes. re hane maemo a jwale empa o ka nyoloha ka hare ho ona date motaung a ke re matele o tsankgeng ya Luka re tsankgeng ya Luka kgaolo ke a bohlano momamedi ha re ya ho yona se ka ba wa inehela hona jwale Evangeling ya Luka kgaolo ke a bohlano Luka kgaolo ke a bohlano re qale temaneng ena e qalang ya pele ke a teng ntate maine ntate motaung re ha o ya temaneng ya pele re ho momamedi go na le maemo a mangwe a modimo a o lokiseditseng ona re a Luka 5 verse 1 re qala ka verse 1 momamedi a kontumelle hle le nna ke tle ke fihle ka mona ka verse 1 ya Luka 5 ka tsatsi le leng bongata bona bo mo hatella ho utlwa lentswe la modimo ntate moruti maine o mpolelle ha ke itshwere ka tsatsi le leng bongata bo ne bo mo hatella ho utlwa lentswe la modimo o na eme le bopong la letsha la Genesarete ntate motaung morena Jesu Kriste bongata bo boholo bo mo hatella hodimo jwale o le bopong la letsha la Genesarete amen jwale Genesarete ena e ne e tumme ka hore ho ne ho na le dihlapi tse ngata Genesarete ena ntate motaung ho ne ho na le bafatsi ba bangata ba dihlapi ba ne ba le moo go bona dikepe di le ngata o tseba ho lo tshwaswa dihlapi le boholo ba batho ba neng ba tshwasa dihlapi e ne le batho ba ho tshwasa dihlapi e ne se ke a bina lentswe e ne se hobi ho bona empa e ne le trade e ne le profession hallelujah Genesarete mona ntate motaung morena Jesu ga a fihla a santsane a le mo bongata bo mo hatelletse hodimo o bona dikepe tse ngata empa hana taba le tsona temana ya bobedi kena a bona dikepana tse pedi tse emeng haufi le lebopo batshwasi ba tswile ho tsona ba tlatswa matloa a bona ntate motaung a bona dikepana tse pedi ke ho senang batshwasi tsona ba tswile ho tsona a tswile batho bana ba tswile ho tsona amen ba hlatswa matloa a bona hana taba le bana ba palameng diketswana tsa bona hana taba le bona empa o sheba dikepe ke a rima lentswe tsena tse empty a di sheba sheba fela tse senang letho maine o re a ke tsebe ke mang ya modimo a mo shebile motseng ona ya reng ha ke na letho a ke tsebe ke mang ya leihlo ya modimo le molothe ipang ya reng ha ke na letho ntate motaung dikepana tsena tse pedi di haufi le lebopompa ga ona motho ya tsalaneng ho tsona batshwasi ba tsona ba tswile kapo ntate motaung bakganni ba tsona ba tswile ba ntse ba hlatswa matloa a bona ba hlatswa matloa a bona empa kepana tsena ga di na letho ska ba wa nnehela hona jwale
momamedi e re o sediseseng gona le ntho modimo a o lokiseditseng yona. Amen. Morena Jesu a qeta o bona ketsana tsena ntate Motang re se re le temaneng ya boraro. Momamedi re ya temaneng ya boraro. A kena ho se seng e leng sa Simone, mme a mo rapela hore a se suthise hanyane lebopong. Yaba o dula sekepaneng a ruta matshwele. Ntate Motang o ya sekepeng se senang motho. Morena Jesu o kena ho sona. Re bolella momamedi ya re mametseng a le Russia, a re mametseng a le UK, a re mametseng a le Holland. Re bolella momamedi ya leng Lesotho, re ke buele momamedi ya leng Cambodia, ya leng Canada. Morena Jesu o a kena hona jwale, o na le momamedi ya leng Lobaki, hona jwale momamedi mamela modimo o a kena. Ntate Motang Limpopo Diane Toyando ke a tseba re mametse modimo o a kena. Morena Jesu re ke kena ho le empty. A kena sekepeng se senang letho, a shaba dikepe tse senang letho, a shaba dikepe tse senang batshwasi a ho tsona. Ntate Motang ya ho sona tshake. O sena letho ntate Motang, ba lotse o ba o keke haloka. Ba se ba itse o phedile ka wena. Ha Seng Fitlha Morena Jesu a kena kepeng sena ha qeta o kena ho tsona ntate Motang hore ho Simone a ko se suthise hanyane le bophelo. Se le temaneng ya bona momamedi hopola hore Simone kepe sa hae ne se sena motho ka hare. Oh yes. Ona theohile sona ntate Motang ho na le taba e ke ipotsang na o tswetseng karaskepe. Ya Obane Bibili re o na ntsa shatswa matloa. Na ntsa shatswa matloa tshwanetse le wa tshwasa. Empa ntsa shatswa matloa e ba temana bone se bua mantswe yana. ha re ya temaneng ya bone Bibeleng ka mane ka ho Luka 5, ha qetile ho bua a re ho Simone se sisetsa kwetseng, mme le ya khele matloa a lona le tshwase. Iba temana bohlano re empa Simone a araba re ho yena. Monghadi re hlotse bosiu bohle re sebetsa, mme ha re ya ka ra tshwasa letho. Le ha o le jwalo ka polelo ya hao ke tla khela letloa. Ntate Motang le batla le tsane be ba tile skepeng. Eba Ba qetile bosiu bohle. Ba le ka tshwasa ba thola letho. Ke pensa bona ba re re ntong le Petrose ona tshwasa ntshapile profession ya ne le great ya a tshwasa le tofile skepe le momamedi ya batlang ho tsofeng ya re nkampa kampa ka thewa skepeng ka tsama. na le momamedi ya re nkampa ne ka suta ke khumi na le momamedi ya bona maemo a le ka hodimo yena. Re nkampa ka tswa ka skepeng sena se bitswang bophelo. Kampa ka tswa ka skepeng sena se bitswang ho leka. Amen. Kampa ka tswa ka skepeng sena se bitswang lekgaololo. Amen. Tate Motang le baka le ntseng hore a tswe o qetile bosiu kaofela. A ntse a leka empa a hloleha. A hloleha. Tate Motang e re nke ke shebe leihlo, nke ke shebe Bebele ka leihlo la boraro. Be ke fetileng ke le ka o bolella hore e mong wa baprofesara o ile a re ke na le leihlo la boraro lentsweng la Modimo. Amen. O utlwa ha o sisinya pina ena. Ntate Motang ke re nke ke shebe mona. Momamedi ntshwarele ke a leka. Ke a leka. Our help is in the name of the Lord. Ai. I'm nothing without you. Ai, bakapini. Without you. You only that I breathe. Nothing without you. A
la bohloko Dr. Tumiare, nothing without you. Ke a leboha wena bile lerato ko shebile ke a bona le wena nanki hlomeli o dutse le rona hle letsatsing la kajeno Nthabi wa Qaba re leboha menahane kajeno jolo ka o dutse le rona mona o le Sedi FM le wena Moiponi Moapelwa re a leboha hle le wena William wa ha Mokotom re na le wena kajeno ha moruti maina ntsa o fa ditaba tsena tsa bohlokwa a tsama le wena ka Luka 5 re se re nkile di-verse tse 4 tse 5 wena Fixo Motshweneng Khotso ke boele hape ko leboha wena Thabile ke a leboha ngwaneso le hlonolo re a leboha o dutse le rona kajeno lebo di beer baya dankia e re ke fete he ke tle ke kopane hape le fihliwe Dabi moruti maine sebaka ke sa hao Ntate Motau Bidrofi kapa Simon. yes O skepe le morena Jesu. Dr. Tumiare bina hore ha ke le thoka ntle wena. yeah Ha ke le thoka ntle wena. Jwale Ntate Motau Simone ha so tshwasa. Simone ha so ka fumana letho. Simone hana mhlapi. yes Simone professional ha ya motsebeletsa. Simone Ntate Motau qualification ha ya ke ya tjhelete. maine Simone Ntate Motau maemo a le moholo e ka hana letho. Simone o khotse bosimo ha tshwasa letho. ai Rena tshwasa pusha ha tshwasa letho. Rena se se kwetseng. Professor Rena mongadi re khotse bosimo. Re sebetsa re ka tshwasa letho. Ntate Motau ntumelle ke bua mantswe yana o na le ba kana o re Makgulong A Matala ha ke bosimo. oh yes Le ba ka le morena Jesu Kristo wena wena isakwetseng. Wena isakwetseng professor khotse bisuka fela morena Jesu hore taba tsa hao ha di kholo ka bosimo. Taba tsa hao di kholo ka motsia. maine Rena Jesu ke ba se batho ba o bone ke tafole kontsheng ya bilata hao ba o bone ka ke batho o thole khona lo falo bosimo. hey Rena Jesu ha ke batho o ate lo bosimo ke batho ba hayitse ke batho o position e le teng o khona lo falo motsia. a go itshwara hanyane hlenta o nkinele matsometseng re tlo ya mabenkeleng mo mamedi ka gola o mametse mantswena matla mo Ntate Maine a buang teng Maine wa bua ntho ka ba ka tshoa mona mo ke dutseng teng ka jeno ebile re na le ba television kwano SABC 1 ba teng kwano banka lenaneo lena ka o tloloa letsatsing lena motho motle ho be haholo ke re ho wena mo mamedi a ratehang Ntate Maine hore ba lekile bosiu kaofela mme ho Jesu e ne se nako ya hao ya hore taba tsa o di tla loka bosiu ida sore hey Maine jwale o reng ha o beya bibele ka tsela e re ke mabenkeleng o tlo hlalosa ditaba tse ba o re lekile wena Jesu re lekile morena bosiu kaofela ha re ya ka ra tshwasa Maine o re Jesu ha bua le hore ha bosiu o re dintho ke di etsa o se motsiare batho ba shebile o re ke tsaka tafole pontsheng ya dira hore dira di bone bana ha di bosiu ha ba no bona ha ke ya mabenkeleng e re ke ya mabenkeleng motho motle mo mamedi a ratehang mo mamedi a ratwang ke morena e re jwale re rile o qetela hana kwele metsotso 23 ka morao go ra ya 10 Ntate Maine a koetse mosebetsi o modimo a o file ngwana ai Ntate Motau re ha re qetela manong lena moruti wa ke re modimo re ha ke batle o etsa hantle bosiu batho ba sa bone e batla le bona mana ba se ba ngwa tshwasa bosiu ba neng ba o tsela ba bua ka wena ba o roa ka ba bua dintho di hana o fela ke batla ba tle ba bone ha Ntate Motau morena Jesu hore o simone
taba tsa ha se taba tsa mosiki taba tsa motshehare. Amen, amen, amen. Ke batla hore o hlono fane le asi ntate Motaung le hloohong tsa mengaka. Maine. O re ke batla o mang le mang a o bona ntate Motaung ke shebile nako mo e leng gona teng ba re tshwanetse re kopanye dintho tsena re ke kgutlele tabeng tseo di buile ya pele o itse ha o batla o tloha maemong ao ya pele ko re tshwanetse o be le discipline. Hallelujah. Petros re mo bona discipline ya nang le yona o kgutlela ka sekepeng hape. Ke na le discipline ore ha o thwe ke kene ka sekepeng re ke kene. Ntate Motaung ya bobedi itse ithute ho mamela. O tlo mantswe ao a buang na o reng gore ha o le jwalo ka polelo ya hao ke tla akgela letlhogo. Ntate Motaung o a mamela Petros ha o bua le yena. Ntate Motaung re hloka bo Petros ba ka utlwang lenaneo la Makgulong A Matala. Ntate Motaung ya boraro gore tshwanetse o nke boikarabelo. Petros le ha re o kgatsibotse bohle a ntse a leka empa nka boikarabello o lo leka. Amen. Ntate Motaung hape Petros o ipuka serious. Ore ha ke hane ke hlolaile bosiu. Empa ha ba morena Jesu a re ke leke ke a leka. Amen. Ikuka serious ha ibuki for granted mo mamedi re tshwarele ya tseba re lenaneo la Sesotho tle hape ntate Motaung ba le pilono. Bua Maine. Ha o bua le wena e ba le pilono e ba le pilo ya pula ye a ko ipokobetse Petros ha re morena Jesu empa ha ona di qualification tsa o tshwasa ditlhapa. Ha bona le morena Jesu re nna ke a tseba hore di tlhapi di sebetsa jwang o tshwanetse o eme kae. Ha bona le morena Jesu re na mahlo a ditlhapi a tloka beiti jwang. Empa neng o re ka polelo ya hao ke tla etsa ka ke tsebe ke mang o sengwane ya ka etsang fela ka polelo ha re bua o sengwana ntate Motaung ya o kgatlhela e botshela o ntse ithate ntate Motaung. O bona ha ke wa ithata ska lebella ho ratwa. Hallelujah. Wena ithate pele a ko bona Petros ka tsela ya ithata. Ha no ile mpa wa ithata. Ha ne ha tshwasa letho empa ne wa ithata Petros o leka ha. Hallelujah. Ntate Motaung ke shebile nako me le hona teng na nona na dikhusitse mo mamedi ba ntse ba kena ka hona ba bangata. Ntate Motaung ke bone le sotho le ya kena ke bone camping party kene ke bone festival kene ba ntse ba kena mo mamedi kena official pension ya rona le bone le na tse o kae bona o khwetsa o batla ho innohela empa le nna le na di tshile ho wena ka nako e tshwanetseng. Ntate Motaung ke lentswe modimo le bua mantswe yana mona mo ka o batla ho innohela. Joele kgaolo ke ya boraro. Joele kgaolo ke ya boraro. Kgaolo ke ya boraro. Ntate Motaung ke a tseba ka jeno letsatsi ke na le shebele na le metso e robedi. Le re ke ra sia mo mamedi fela. Joele kgaolo ke ya boraro temana ya leshome ke shebile nako Ntate Motaung re ke le homa ya lona. Le teng sabole. Ba di sikile tsa lona. Le teng marumo. Hallelujah. Ha qeta re ya fokolang a ke re ke senatla. Ntate Motaung mona re bona maemo a fetola ntho eo o nang le yona. O ska wa dula ho yona e tjhentjhe e fetole. O nke sabole o e fetole o nke mohoma o fetole sabole o nke sekele o fetole lerumo. Le ha de nyane o no fokola o ba Jesu rona le matla. Ntate Motaung ke letsatsi la leshome le nang le metso e robedi. A ko pete Joele hape ke Joele mang moruti Maine? Kgaolo ke ya boraro Joele chapter 3. Mo mameding wa lefatshe Joele chapter 3. Re verse 10 Ntate Motaung. Mane verse 10. Ntate Motaung. Ke a leboha moruti Maine. Me motsotsong ona go fa sebaka sa ro tlo re fe ditaba tsa letsatsi lena ka mehoma ya lona le te di sabole ka disekele tsa lona le te marumo ya fokolang a ke a re nna ke senatla
hana ho tshwana le maemo a ho moruti wa shebile nako mo ileng teng ka Makgulong A Matala e pankgeding ya Luka re ne re le ho yona re a qetela bane ka jeno ke di 18 mme leshome le nang le metso e robedi ka Seheberu ke mantsiana York Church e leng ho hlalosang ho hatellwa oppression kapa ho tshwarwa bondage ya pankgeding ya Luka ntate Makgulong kgaolo ke leshome le nang le metso e meraro moruti maine ke ho Luka 13 hona jwale ka o bua le nna ntate wa ka ke nna enwa ke fihla Luka 13 sheba temana ya leshome le nang le motso le mo verse 11 e re ke eme ke tle mona ho verse 11 ha ke fihla teng mme bona mosadi o na le teng ya kenweng ke moya o mo kudisitseng ka dilemo tse 10 le metso e robile mmino e le mmedi o na futahane a sitwa ho inamoloa le hanyenyane ha maine ntate Makgulong o kutsi dilemo tse 18 ke di 18 ka jeno ke 18 ka jeno a futahane a sa kgone ho inamoloa hore ho le boima ho yena hore ho na le ntho e boima ho yena re fitsena lena re haeba ho na le ntho e boima ho na le ya ka o lokolla ai ke morena Jesu Kriste ntate Makgulong ke shebile nako tshwanetse re qete sheba temana ya leshome le nang le metso e tsheletseng Momamedi temana ya leshome le metso e tsheletseng mme mosadi enwa e le moradi wa Abrahama ya bofilweng ke Satane dilemo di se di le 10 le metso e robile mmino e le mmedi o na sa tshwanele keng ho lokollwa tlamong eo ka letsatsi la Sabata na ntate Makgulong ke so ke yena momamedi ebe ha tshwanele keng ho lokollwa ka jeno maemo a le ngona le ha tshwanele ke ntate ka lebitso la morena Jesu re le bua hore ka 18 hore tlosa le roleng ka 18 hore tlosa thotobolo re phamisa lebitso la hao ka lebitso la morena Jesu Kriste amen tsama maine tsama se modimo o fileng sona o na le lihlo la boraro bebile mona tsama ke a leboa mofokeng tata a phuka a re se modimo se baka e se mosebetsi ha momamedi teng tshwetse di 18 lokollowa ka jeno taba tsa o di loke